الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cemaat, bugünkü beşim bayanı İbrahim Peygamber'in öz uğulun kurbanlıqa çalu okuyasından bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüş adam balasının tüş görüsü. Peygamberlikten 46 bölügünün bir bölügü dedi. Qarаңыздар, Peygamberimizin hadisine göngül burыңыздар. Kadreseli tüş, kadimki tüş görü uykudağı. Bul, Peygamberlikten 46 bölügünün bir bölügü dedi. Ankeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına 6 ay kalganda Allah Teala ulam ar günü tüşünde bir tüştü görsetip anı öngünde bolturup attı. 6 ay katarından bolup attı. Peygamberin görgen tüşü gündüzü kadimkidey öngünde turmuş yaşooda gezdeşip attı. Emnege Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala akırındık menen, tedriç, akırındık menen peygamberliğe dayardap göndürüp atkan. Mınday kılbay, Hira toosunda birinçile bolup dağı Cebrail aleyhissalam jönötüp vahiyini bersem, öte katı korkup ketpesin dep, akırındık menen dayardap atkan. 46 bölüg degene 40 yaşında peygamberlik boldu, 6 aydı 46 dep koşup atады. Görse, bul tüş yedi tuğra gelip kaladı. Bürok bir şart menen al tankı mezgildegi gana tüş çın. Жақшы tüş dağı, jaman tüş dağı çın bola septiredi. Men emnege sözümdü tüşten başladım. Tüşünüktü bolsun dep. Anda As-Saffat süresinin 102. ayetden başlayıp okuyuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Felemma belaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inşaallah minas sabirin. Bu bir ayet. Felemma belaga ma'ahu as-sa'ya. Allah Teala İbrahim peygamberga perzent berdi. Ankeni İbrahim peygamber Allah Teala'dan ya Rab, bana bir perzent ber. Bana bir perzent ber, menden bir tuyak kalsın dep sorana verdi. Kartaygan uçurunda Hacer enemiz bir perzent türedi. Atın İsmail koydu. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ömür bayanını, ömür tarcımalını aytkanda Anebnu zebihatayn men bıçak tartılıp soyulbay kalgan iki kişinin balasımın deytele. Qaragıla, bıçak tartılıp soyulbay kalgan iki insanın urpağımın deytele. Oşentip İbrahim peygamberga Allah Teala perzent berdi, atın İsmail koydu. Perzent degen ne bir şirin. Açuun gelip atsa da, çarçoğun jelkеңден басып мүңкіретіп атса дағы, анын уыртындағы жылмай ушунчалык чарчоңду жазат, заматта барсаң сен унутуп кетесиң. Перзенттин колу сыйрылса, ата менен апанын жүрөгү канайт экен. Не бир укмуш жан. Перзенттин колу сыйрылса, ата менен эненин жүрөгү канайт экен. Ошентип İsmail aleyhisselam halda ımırkay oldu, böbök oldu, nariste olup, anan tamtun basıp, anan kadim gidey, bir de atasının oğuna, bir de soluna ötüp basıp kaldı. Bul degeni, kol arağa jarap kaldı deydi. Felemme belaga ma'ahu sa'ya. Kaçan gana İsmail atası menen birge jürüp kalgan uçurda deydi. Bu Kur'an'dan dikka bardık nersege Ayve katu
байқо жүргізіп көзөмөл салып жатқанын қара. Сая, аны менен бірге жүріп қалды. Көрсе, бір құрақта бала атаның алдында басса, бір құрақта бала атаның арқасында өтіп қалады екен. Bir uçur geleti eкен, же оңынан, же солынан басады екен. Бұл дегені бала атаның алдында өткені чурқап қалған учурда атасының басығын тоғытпай қадимгідей тетеғі барып чурқап қайратасына чурқап келеді екен. Ошо чурқағанға чейин атасы улан барып баспайсың мы деп тезірек бас еме деп күтіп қалады екен. Ал эми тамтың басқан учурда. Бала қачан ата ененің бірде оңында бірде солында басады десе, ал қол араға жарап қалған учурда. Қадимкидей жігіт бала болып, атасы менен қадимкидей мүрүлөш болып, атасының қолындағы жүгін алып, ишин алып қыла тұрған учур екен. Бұл учур аябай ширин учур екен. Фаламма балага мааху сая, қачан ғана Исмаил атасы менен бірге жүріп қалғанда деп атады. Улам Аллах Таала баласын түшінде сойдыртып көргөзе берді. Анткени Ибрахим пайгамбар уулун ушунчалык жакшы көрчү. Аябай жакшы көрчү. Аллах Таала ананы сынады. Кана жакшы көргөнүн түшүндө сойдыртып көрсөтөйүнчү эмне кылар экен? Деди Аллах. Анткени пайгамбарлардын түшү дагы кел вахи, вахи сыяктуу, өңүндөгү алган вахи сыяктуу эле. Биринчи түш көрдү, союп көрдү. Экинчи түш көрдү, дагы бир күн. Экөөндө тең бул Аллахтан болсо дагы бир жолу кайталанат. Шайтандан болсо ошо бойдон жок болуп кетет деди. Экинчи түш көргөндө айтты. Үчүнчү көрөйүн, анан жүзөгө ашырамышын деди. Бир күн арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин ошол түш кайрадан кайталанып баласы союп аткан болду, курбандыкка чалып. Анан акырын Хажарга айтып, жубайым, кагылайын. 3 жолу бир түштү кайталап көрдүм. Бул мен үчүн вахи. Эми жакшы көргөн балаң менен кайрылаш деди. Эне ушунчалык мээримдүү баласына айтпай туруп көкүрөгүнө катуу кысып алып, кадимгидей ыйлады. Анткени ал картаяганда көргөн ширин перзент эле. Уулун жуунту кийинтти, атаң менен бир жерге барасың деди. Ошентип атасы баласын ээрчитип сое турган жерге алып чыкты. Минанын башталыш оң капталындагы тоонун үстүндө тегиздикти. Ошол жерге келгенде шайтан азгырып, каяка баратасың? Атам менен сыйга. Жок, сени сойгон алып баратат. Ибрахим пайгамбар, ким менен сүйлөшүп атасың деп аркасынан келаткан балага. Билбейм муну ол. Ур шайтанды деди, таш менен ордо жети жол. Ошентип ажга баргандардын 7 жолудан шайтанды урус ошодан алды. Алып келди соя турган жерге. Атасы отургузуп мынтты. Я бунайя, инни ара фил манам анни азбахук. Садаган кетейин улум. Я бунайя, садага болоюн улум. Айта турган сөз эми. Оку. Улам эле түшүмдө сени курбандыкка чалып союп көрдүм. 1 көрдүм, 2 көрдүм, 3 көрдүм, жүзүгө ашырбасам болбойт. Фанзур маза тара. Ойлонуп көрсөң, улум, кандай дейсиң ушул түшкө? Кантип жооп бересиң? Баласы атасынын алдында чөк түшүп отуруп, "Кала я абати ф'ал ма ту'мар." Атакем деди. Ата деген жок. Айнанайын атакем. Иф'ал ма ту'мар. Аллах тараптан сизге берилген буйрукту ашырың, жүзүгө ашырың. Түшүңүздө кантип көрсөңүз, куд ошону жүзүгө ашырың деди. Субханаллах. Ата менен баланын Аллах Тааланын буйругуна бирдей баш ийип аткандыгы. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Ата, көрөсүз го? Аллах буйруп мени сабырдуулардан деп көрөсүз. Чыдап жатып берем. Түшүңүздө кандай муздасаңыз, ошондой муздаң дейт. Багылып аткан кочкорду жарым баккандайын союп жүрсө, бияктагы союп аткан адамдын каны чыйып кете жазайт бизде. Ушуну кантип соям? Кантип соям деп берет. Ал баласын союп атат. Ал баласын курбандыкка чалып атат.
ата, қолымды қату байлаң, бұтымды да қату таңың. Жан деген ширин да, бычақ тартылғанда жанның ширинлігінің бытырап кетіп, қолым сізге тиіп, қату ұрып қойып қияматта Алланың алдында атаңды қату ұрғаның есіңдеу деп мені Алла азаптап жүргөсін деді. Ата, перзент деген атаға ширин, мені ашық желе жақсы көріп атасыз. Көзімді бекітіп тұрып, тұмшығым менен жерге матыра қату басып тұрып, анан алқымына бычақты тартың. Оғырып кеткенде көзім сіздің көзіңізге алая түшіп, мейіріміңіз қайра қозғолып кетіп, сойбой қойып, сіздағы Аллаға күнәкөр болып қалбаң. Перзенттің сөзін қарағыла. Бірле сұранышым бар. Мұнауыл апам жаңы кигізген көйнекті же бір отолы чечің, же жақасын кенен қылып түріп қойың, же чечіп көйнегімді алысырақ қойып қойың. Мұздаудан чачыраған қан көйнекке чачырап қалып, көйнекті апам көрген сайын көзіне басып ұйылай беріп солып қалбасын деді. Фәләммә әсләмә, екі өтен құшақташып, солқылдашып, ұйылашып, қоштошты. وَتَلَّهَا لِلْجَبِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا Ököten Allah'a başıydı. Allah'ım men oğlumdu soydum mu neke? Soygan atam. Oğlu olsa Allah'ım dayarmın kurbandıqa. Atama başıydım senin buyruğunda atkarsın. Sana da başıydım. وَتَلَّهَا لِلْجَبِينَ İbrahim peygamber oğlu aytkanday kadim gidey gözün toprakka malıp matırıp jergisinde bastı kumga. Ошондо бычакты кадимгидей курчутулган бычак тамакка тартты, өтпөйт, тамакка тартты, өтпөйт. Ибрахим пайгамбар кадимгидей коркуп кетти титиреп. Мен балама болгон мээримдүүлүгүмөн, сүйгөндүгүмөн, жакшы көргөндүгүмөн ырайымым төгүлүп кетип, ушинтип калып эле ыйкалагандай болуп атамбы деп кайра. Ан сайын баласы атеке катуураак, да катуураак басың деди. Ачуусу келген Ибрахим пайгамбар sen baya ile kurçutulgan bıçaksın, nege mınçalık meni uyatı kaldırın деп жанына Қараташқа сайғанда, ташқа матырылып кіріп кетті. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ Allah айтады, мен Ибрахимға үн салдым. Ибрахимға үн салдым. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Ибрахим, көрген түшіңді тастықтадың. Тұрмышта жашуыңда чындыққа жақындаттың. Түшіңді ушинтип сойдың эле, өңүңдөн да ушинтип соя баштадың. Қада саддақтар руя, ақиқатқа чыгардың түшіңді. Инна кадалика наджзил мухсинин. Мен жақсы иш қылғандарды ушинтип сыйлаймын. Қантип инна хада лахуал балаул мубин. Анығында Ибрахим бұл мен тараптан саға болған ачық айқын сыноо эле. Сүйікті бір туған, кейде атабыз орайды. Кейде апабыз онтоп жатып қалады. Жұбайыбыз, же уыл қызыбыз қыңқыстап жатып қалады. Ошондо бұлбұлдың үні жақпай жарық дүниян қараңғылашып кетеді. Ибрахим пайғамбардың башына келген сыно біздегіден алдағанша жоғары елі. Ал Ибрахим пайғамбар бүрөөгө кошуп, көргүм жок, көрө албайм. Сенle союп койчу деген жок да. Жеңилирээк болсун, мен көрбөй турайынчы биякта. Сенle союп койчу деген жок. Бирөөнүн баласын сатып алып сойгон жок. Ал өз канынан жаралган баласын кадимги бычак тартып сойгусу келди. Бул Аллах тараптан болгон сыно. Ошол себептен Аллах тараптан келген сыно ал бендесин кордоо эмес, бендесин күнөөдөн тазалоо экендигин унутпасак болду. Аллах тараптан келген сыно бендесин күнөөсүн тазалап, аны бейиштик кылгысы келгендиги үчүн Аллах сыно берет. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ Болду. Мен
бычак тартылып жерде тумшугу менен жаткан, колу буту таңылып жаткан Исмаилди чоң бейиштен алып түшүлгөн көгүш кочкорго алмаштырдым деди Аллах. Аллах Жибрилге тезинен көз ирмемден батыраак бейиштен көгүш кочкорду алып түшүп берип кой. Ибрахим сыноодон өттү деди. Колу буту байланып жерде бычак тартылып атат. Ибрахим пайгамбардын баласынын өзүнүн уулуна тартып аткан бычагын көрүп, кочкорду алып түшүп келе жаткан Жабраил алейхиссалам монтти. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллах баарынан улуу. Ибрахим шашпа, Аллах баарынан улуу. Көрдүңбү Аллахтын улуулугун? Сени түшүңдө көрсөттү. Өңүңдө акыйкатка чыгартты сени. Баш ийдиң. Бирок анын сыноосунан өткөндүгүң үчүн мага буйруп бейиштен кочкорду берди. Ибрахим пайгамбар Жабраил алейхиссалам бул үнүн унукканда мынтти. Ла илаха иллаллаху Аллаху акбар. Карагыла. Ла илаха иллаллах. Ибадат кылынууга Аллахтан башка татыктуу илахтар болбойт, жок. Аллаху акбар, Аллах баарынан улуу. Мына түшүмдү акыйкатка чыгарганымда Аллах мага мынтип кайра уулумду берип атат. Бул үндү уккан жерде жаткан баласы бетин бир аз буруп туруп сүйүнгөнүнөн Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллах баарынан улуу. Бычактан курбанчылыкка кетип калуудан сактап калган Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун деди. Мына такбир ташрик курбан айтты. Ушул такбирлер менен үйүңөрдү жана көчөнү ушинтип жаңартыш керек. Ва таракнаху алейхи фил ахирин. Ошентип Ибрахимди сынаган сыноону, Ибрахимга берген сыноону андан кийинки мусулман муъмин коомчулугунун баарына кыяматка чейин курбандык кылып буйрудум дейт. Мына биз буйруса 3-4 күндөн кийин ошол курбандыкка келебиз. Биз бешене терибиз менен, ак эмгек, таман акыбыз менен тапкан акчабызга кадимгидей курбандык союп, сатып алып, анан соябыз. Биз Аллах тараптан ушинтип сыналабыз. Анықтан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбандыгыңарды семиртип, багып, эттүү кылып сойгула. Кыяматта Аллах таала аны силерге улуу жана унаа кылып берет өзүңөр үчүн эле. Арык тыртагын сойбой, семизирегин эттүүсүн сойгула деди. Бул Ибрахим пайгамбардын башына түшкөн сыноо. Жыйынтыгы эмне болду, сүйүктүү бир тууган? Мына азыр намаз окуп бүттүңүздөр. Намазыңыздарда Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Качан гана Аллах Таала ey Ибрахим, түшүңдү, өңүңдү акыйкаттагандыгың үчүн мен сенин атыңды акыр замандын пайгамбардын атына жанаштырып туруп, алардын анын үммөттөрүнө кыяматка чейин ибадатына кошуп коёмун. Менин буйругумду эки кылбай аткарып сыноомдон өткөндүгүң үчүн Мухаммад жана анын үммөтү сенин атыңды кыяматка чейин даңазалайт деди. Мына карагыла. Аллахтын сыноосун өтүш керек, сүйүктүү бир тууган. Атабыз ооруйт, апабыз ооруйт. Кээде айрылып калабыз. Кээде уул кыз перзенттен айрылып калабыз. Кээде жубайдан, кээде бир туугандан айрылабыз. Булардын бүт бардыгы бизге берилген сыноо. Эгер биз ушул сыноодо мүнкүрөп кетпей, күпүр сөздөрдү сүйлөбөй, Аллахка, Кудайга шүгүр дей турган болсок, анда Аллах биздин атыбызды мынол жердеги инсандардын эле тилинде эмес, периштелердин да тилине жат кылып коет. Алар бизди дайым эскерип турат. Караң,
bir sınavdan ötü menen İbrahim peygamber namazlı salavatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in atına canaşa gelip atadı. Ne bir okumuş sınavını mıhtat karganlık için ne bir okumuş sıylık. Allah Teala bizge bergen sınavsının arkasından günөөbüzdü jеңилдетip, günөөbüzdü geçirip sınavdan mıhты ötköndügübüz üçün bizdin de dankыбызды Allah Teala kıyamatga çeyin jana kıyamatda dagı jakşı adamdardın jana periştelerin tilinde ar daim unutpay eskerip durusun, nasip etsin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.